Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas sulaukė svečių iš Ukrainos sostinėje Kijeve įsikūrusio atviro tarptautinio žmogiškosios plėtros universiteto Ukraina. Bendradarbiaujant su ukrainiečiais rengiama jungtinė magistrantūros studijų programa Socialinis darbas. Tikrai labai darbinis susitikimas, nes mes rengiam bendrą studijų programą socialinio darbo magistratūrą ir mūsų studentai, kurie mokysis Lietuvoje ir Ukrainos Open University, gaus po 2 diplomus. Ukrainos Open University ir Šiaulių universiteto diplomą. Ir tam dalykui mes turim labai nedaug laiko, nes mes turim ir parašyti programą, ir gauti studijų kokybės centro palankų įvertinimą. Tokį pat įvertinimą reikia gauti Ukrainui ir dar parengti magistrą per 1,5 metų. Tai tikrai atrodo, tie beveik 3 metai yra daug, bet kita vertus tai yra labai mažai. Viešnios iš Kijevo kartu su visa programos rengimo darbo grupe lankėsi rektorate, apžiūrėjo fakultetą, ypač domėjosi universitetinio sveikatinimo ir konsultavimo paslaugų centro veikla ir baze. Именно этот процесс развития стремительного факультета мне очень нравится. И я бы сказала, мы гордимся своей базой в Киеве. Это действительно один из уникальных университетов, который создавался специально для того, чтобы интегрировать, а сейчас уже заняться инклюзией, как говорят в последнее время, студентов с инвалидностью в учебный процесс. И, конечно, наша материальная база, она достаточно современна и европеизирована. И я смотрю, что мы параллельно, одинаково развиваемся. Это очень отрадно. Universitetas Ukraina rengia 45 sričių specialistus. Ypač didelis dėmesys skiriamas antrajai studijų pakopai. Vykdomos net 35 магистрантурос программос. Наш университет объединил идеи подготовки более чем 42 тысячи студентов по всей Украине. У нас есть базовая структура, которая расположена в Киеве. У нас есть 23 филиала по всех крупных городах Украины. И мы развиваемся по принципу классического университета. Сотрудничество с Шауляйским университетом позволяет нам готовить будущих специалистов более адаптированным для сегодняшних задач, которые нам выдвигает рынок, поскольку это и практическая подготовка, поскольку это и обладание усваивание, скажем так, новых технологий в социальной работе. Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto dekanė Ingrida Baranauskienė neretai išgirsta klausimą, kodėl būtent ukrainiečiai tapo projekto partneriais. Aš manyčiau, kad čia vis dėlto yra likimas. Visų pirma, arba palankiai susiklošiusios aplinkybės. Mes su ukrainiečiais, su Katerina Kolčenko, tada jinai buvo prorektorė, susitikom Krokuvoje, viena iš konferencijų skirtų negalės studijom. Ir taip pradėjom bendrauti. Pamačiau tikrai, kad yra pakankamai kompetitingi žmonės. Mes kitą kartą įsivaizduojam, kad, Ukraina tai jau yra kažkas, ne taip gerai kaip Lietuvoje, kad mes čia europiečiai, jie ne, bet tas universitetas, su kuriuo mes bendraujam, yra pakankamai modernus universitetas. Jis yra privatus universitetas, turintis apie 40 000 studentų, labai naują ir modernę bazę, labai atviri ir besikeičianti žmonės ir aš manau, kad jie tikrai yra lygiaverčiai mūsų partneriai. Galutinis tas akcentas buvo jų motyvacija. Jie irgi buvo linkę su mumis bendrauti. Ir aš galvoju, jeigu mes siekiam pritraukti užsienio studentus, tai mažai tikėtina, kad vakariečiai čia puls į Šiaulius. O Ukrainos studentam arba studentam iš rytų Šiauliai gali būti patraukli galimybė studijuoti Europoje. Šiaulius ir Kijevą skiriantis nemažas atstumas nekliūtis bendradarbiauti. Для современного образовательного процесса нет понятия дистанция. Есть скорее такое понятие, как дистанционное образование. То есть мы ориентируемся на студентов и с ограниченными возможностями тоже. Используя методы дистанционного образования, мы идем со своими услугами образовательными к ним. И поэтому территория, расстояние для
для нас это не проблема. Вот находясь в Шауляе, иногда вот я бы сказала, что тоже некоторые места похожи на Киев. Конечно, у нас есть своеобразие, но вот ощущение, что мы за границей, у нас нет. Вот ощущение, что мы дома.